Sangap kumno head coach jong ke Argentina uta Lionel Scaloni syapang ke jing kynnoh lehtuh par syapang ke jing kynnoh paka FIFA ke kuat ke Argentina ban job ya ke FIFA World Cup. Haswa ban sedang ke jing lakai persyak ke Switzerland Lionel Scaloni ulapan pau ya ke jing kynnoh paka FIFA kaya syaki da ka baong Sibun kibreu ha social media ki ong ba ka FIFA ka kuat engi ban job Henry ka jingsha kadai pemaki game kuat engi ban job namar imat pangiladap job ya ka FIFA World Cup ka baladap pada Lionel Scaloni lo ban beng da ka baong wala sibun kibreu game kuat engi pangin job ya ka FIFA World Cup Henry ka ne ka long ban ka motivation nam tajungi lane kata ka jing ai man sim yang pat kum juru ekirang hil kai jungi pakila pandang hil kai ba pada Lionel Scaloni lo ban beng dak boong haka jugjongi menta ka jingdon jung ka VAR kalong ka bae bah pania syak shilieng yano Henry ke jing saphraing haki social media baka FIFA kaya syak shilieng angi Henry kam syam ladon kano ka jing syak shilieng ha ka football te paralog kini kan kidai ki jing kren jung Lionel Scaloni syapang ka jing syak kano haki social media baka Argentina baka FIFA ka kuat ke Argentina panjob biang ya ke FIFA World Cup. Te paralog kat kum ke jing pe jong pi ya ke jing lakai jong ke Argentina hato ke FIFA kaya sya em ya ke Argentina sa drop ke jing slow jong pi hapo ke comment section. Te paralog menta ke sengitang kini ki video ki bakendiat kubulai sibon.